Snimim te oko, te snimim. Kako gledaš one gole? Kako ja. Kaže i ja. I ona nema Gol, penal, mora opucati gol. Jel ovo djelo? Prvo, drugo. Čiji je ovo? Perino. Ono je prvo. Prvo mjesto. Osman Pero je šampion. On ima farbe. A gdje je ova Luca na bolje glavu? Nije zasluženo. Da, mene nije ona prva više. Ovo je dvije bolje. A bolje ovo dvije od ovdje. Čovjek boje Laković, čovječi šampion. Zna ovo farba? Malo snime ove divlje. Se čuje. Kada si me pata? Ne, hati ne, ciganu. Tri, ja, prvo, drugo, treći. Čuvajte djeca malo, čuvaj djeca na stranu. Spojite se malo, čekaj. Čuvaj djeca na stranu. Ko je vidalija čuvaj? Ne, ja. Ja mi otala kameru. Ostavi bulu u biru. Kao da ima, nama da Ostavi bulu u biru. Nije pazaren još. Široka kapa. A debela. Ne valja. Mogu i krljati. Kupaju mu džepu. Imamo dokaz. Ima čak. Obirite! Nastavno. Ona je rekao 3 ovdje. Ja, vidi, tu bio mi dobro. Ovaj gore bolje. Nema jednog bijelog, jednog crnog i jednog šarenog. Da, široka glava. Ja moram. Ti si sudija bok. Ti si bok. To je odmah zove.
Ima boju uži u glavu. Nije uređen. To zanemarimo. Dobro uređenje, sad i ne veri, vi sad preperkaju. Zanemarimo. Ona ima dole široku glavu. Sad se preperkaju svakako. I mnogo podignut red, ne ima. I ovo kad sa odu. Sad će Samo ćemo još jednog šarnog. Dajte matke se ljudi malo. Kada vidimo malo jedan šareni, možda gledajte. Eto drugo. Ovo nema, to je četiri, ono tipično nema. Oči moje kletvom bi vas kleo. Zapjeva. To vas šetan na ruke uzeo. Pa niste bile. Pa gledaste kroz staramu staru, šta mi radi pizda na mno. Ti je ovdje jebe. Vide oni mu. Ja. Je li upašen ili je dignut gore? Ima krim nešto, ne slavu. ima figuru. Vidi njega, vidi to tamo ispred njega. Dignut prsa. Položenje. Čeviš? Čeviš je za mulku. Ljepljiv je traktor. Meni živahan ovako je puška, samo ne može. Nemoj mijenjati, abide, jebu, te penko. Sad zorim. Jebu li? 94. 94. Koje prvo mislite što je? A, se ocenio. Gdje su oni šao? Preko 30. A čikadule? Ajde, Vojvama. 18. Dobro, čikadule, ma. Hajde, paša. Ove sa 18. kaj... Zato što stalno gleda ono ja viće, treba biti polađeno na tom mjestu da me dignu treba. Kazuje na Murkov, vidi kakav mora biti. Ona vrti leži na stalažu, razumijem. Ona mora biti ravan, ovaj golub stoji. Zato ću ja govorim koji je ono, komu poslao sliku nakon. Pitanje u sliku. Gledaj, pogledaj. Zato što ima više. Ti više.